je otišla kući Zorica Milić, je li tako? Tako je, Zorica Milić. U Vukovom spomeniku i u suprotnom smeru, tokom celog dana usporen saobraćaj, zaobilazite koliko je moguće Dimitrija Tucovića, Ustanička. Idemo dalje, Tamara. Da li imaš neku zanimljivost? Zanimljivu pola mozga, ali ne znam da li znaš da postoje mobilni telefoni kao merači ljubavi. Kao merači ljubavi? Moram da kupim. Jedan operater mobilne telefonije, doduše u Južnoj Koreji. Dobro, doći će kod nas za jedno 15 godina. Da, predlaže svojim korisnicima tajno merenje ljubavi njihovih partnera analizom njihovog glasa. Služba Detektor ljubavi koristi tehnologiju koja, kako tvrdi, tumači modulacije glasa i otkriva da li sagovornik govori iskreno i s ljubavlju. Ja mislim kad bi naše glasove prema gledalcima merili da bi to bilo 100% iskreno i s ljubavlju. Nisu nam potrebni mobilni telefoni za to. Nisu nam potrebni mobilni telefoni, ali nam je potrebno svakako da čujemo šta, Aleksandar? Pred kraj, naravno, jutra, da čujemo još jednom pregled najvažnijih vesti. Budite se sa vama i ovog jutra, budite sa nama i sutra u vikend izdanju. Čekaju vas tačno u 6 sati Tijana Romić i Dragan Ignjatović. A u nastavku programa uživajte uz crtači i naravno u svoje mališane. Želim vam prijatan početak vikenda. Doviđenja. Doviđenja.